Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sekulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi kuqhubeke impi-ke laphana-ke ngempela-ke ey'ngxabano-ke phakathi kwakhe-ke laphana-ke umculi-ke osemdala-ke obaba-ke uGadla laphana-ke umfukwanxumalo kanye naye-ke laphana-ke iGagula Sophongolo-ke yena-ke uGatsheni-ke laphana-ke emculeni. Ubaba-ke uGadla-ke ubhala inkulumo yakhe laphana-ke ephejini lakhe lika-Facebook washo ngempela ukuthi cha uGadla-ke wawina-ke ikhwatamu nomthandaniwe wawina-ke lona-ke ipholo-ke myekeni-ke naye-ke uKhuzani-ke angene uyazi-ke ukuthi-ke uGatsheni waliwina kanjani-ke ikhwantamu uvinjelwane-ke umuntu-ke ngento yakhe yena-ke uGatsheni-ke ubesephendula-ke laphana-ke ngezansi-ke kuwona-ke ama-comment mbukeli washo nangempela-ke uGatsheni ukuthi cha baba-ke uGadla ngiyakuhlonipha ngempela kodwa-ke le nkulumo yakho baba angiyazi-ke ukuthi-ke ibhekephi futhi-ke iqonde-ke ukuthini mbukeli. Lokhu-ke ukubhala laphana-ke ngezansi kwama-comment yena-ke uGatsheni iGagula Sophongolo washo ngempela ukuthi cela amkhiphe ey'mpini zabo-ke laphana-ke umthandeni kanye naye-ke uKhuzani naye-ke futhi-ke ubaba-ke uGadla mbukeli. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana nayo-ke le nkulumo-ke ebhalwe yena-ke laphana-ke ubaba uGadla-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ephejini lakhe lawo-ke uFacebook ngesikhathi-ke ebhinqa yena-ke uKhuzani-ke kodwa-ke wabe sefaka lona-ke igama lakhe-ke laphana-ke uGatsheni-ke umfukwanhlovu. Awehle-ke mbukeli laphana-ke ezathu comment section sizwe uvo lwakho ukuthi ngabe-ke wena-ke olwakho udaba-ke noma-ke ukuphawula kwakho kuthini-ke laphana-ke ezathu comment section. Siyabonga. Tatile